Remakeup ta ajui khamadaya baubing BMGSY ot saran makasa wiwang Tangkhul aze katamnaw longna shorkar li hangmatin haira and some way indefinite economic blockade aju haupok haura Laikhayang ator aju the Tangkhul Expressway pau IKNGUIRA SHIMRAY inabami dalay pau bing may sa ina nganangarumsa Shongfu semran masem kami maram Tangkhul aze katamnaw longna shorkar li hangmatin haira BMGSY 2 wi azingli yangam bopi bazar do chatongkala kangkum tu wangli shongfu masemla semku phaira da Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana wi report li zangda khalai thaikwida shorkar na yang sangmi khwai aze katamnaw long jina ngagaw haira MN09230 BMGSY 2 wi protect li yangam bopi bazar do chadong kilometer Tharagada semki kichina kala MN0920S li kangkum tu wangli road kilometer Tharada Phangagada semki kichina package khanini wi otchi yangyang bokpi aina kangkum wi board li kupsang haira da zangdalai kha kachangkhat wa ot masalak rang kichina da aze katamnaw longna hanga katamnaw long china thai ka khui athi shuda yangyang bokpi bazar tu Jadong Shongfu Chiwi ot sa kaphok 2021 tharau kala kupkasangna 2022 July marang darik phanga sanghai dalai kangkum tu wangli road project hau kaphok 2019 August phai darik thum kala 2021 February marun darik khani thang kupsanga da sanghai dalai chimang maningla yangang bokpi bazar tu Jadong wi baggage azingli kalwat magada khani semran kachina kha chilama sem lakranga da Tangkhul aze katamnaw longna thai ka khui phongshoka maramji RTNPR Minister Lee Kapivada Hangda Khalei Shongfu Semran Masemla Semhaira da Leida Khalei ji yang sangmi khwai bohaira shorgarna apamji hapta khani we alungli yang sangmi da contractors bingli jizumi khwai longjina bohaira otma kupsangla kupsanga da mahang bai mana gachi hangda migahai adam jili shorgarna saran masamya kha maramhi Manipur loka yugda we le khwibada RTNPR department we tungli ya repaisa shi Khangwei Jarjas Thasang Haurada Tangkhul aze katamnaw longna hangmathin haira Naga kapungbamli and samna thanda aju economic blockade haupok haura blockade chi aju zin bung tharuk aina haupok khawai langchin sahai dalai Jingri aina khalai ichumwi abamli internet maji ho khami kala assistant professors bingwi result masho khami hina khamada yamaram sada and samna agitation ngawara shum haira ajahon darik akatang and samna baw kashok athishuda state shokar aina long china mayang ro ka hai kachia mobile internet ji ho khami kala assistant professors bingwi result shok khami khani ji otsak aina masami rang la khaina dangda economic blockade sabarada khalaina la khabak morally additional security jihoga sangli makamaya jithaida Gugi Students Organization na bunghangmadi da chishat bivang complete shutdown mayondale shutdown ji Gugi zo pamli darik aka ngaya sailung aina haupoka haina jiwi maram KSO na gahang border thari town apam jili security deployment suida haurada Home Minister Amit Shah na duimi haire gasaje masuidala Madai Sanghaira, State Forces na Gahan Gala, Richum now Bingwi, Mashunli Mathai Kami Tungli State na Gunvo Jungmei Juhoga Sanghina, Angaret Zakashila Zakshi, Shan Kamai Gasata Haira da GSO na Makamaya Pungshoka. Manipur Road Kamarathi wi IKNGUIRA Kawai MLS aina longnau bingli Khangasan le Kawai Shorkar li Kathong Haira Forum for Restoration of Peace Convener Ashang Kasarna Gahang Shorkar na Chingri Gahai Kuira Kawai ki Sali Khala Yarili Thinga Sagrana Ashang Kasarna Gahang State wi political parties Pingnala Jajur Kachikatha Shiwi Ning Sazagabai Janpur Mami Phalungmara State li Chingri Gahai Makuira mi Kashap Shorkar li Magapen Pongshokda Manipur wi political party kathana bing central kathana bing li samphangphang gachichi state li yum gathat chungmei khwaila da kasarna khangahan sai ko convener Muhammad Khiruddin Shah Mochin mayumna khamatwili Imphal East Shatrika wi bangal naw akali satha gahai wi maramli tambak longbing na khidui kha magashok wi maring ka pha phungshoka
Myanmar now Tharali Detention Center Sajwa Chil li Sanghaira documents mabaila India li kasang now being morally to Kuida Atumli Imphal East District with Foreigners Detention Center Sajwa Chil li Sanghaira Tharaji Zangda Detention Center Chili Myanmar Nationals Shaka Tharada Panga Kashung Haira Juwing a Chaili Shinau Magada Panga Gala now Shinau Tharuk Zangdale the official Nahanga Hangda Kalai Myanmar Nationals Tarabing Ji Tuesday Thang Mi Tumrada Kani Dukakui Chili Kasangna SDBO Kapkathatwi Aina State Security Forces na camping operations Zada Jitangkuki Hangmadida Madi Tukui Jili Myanmar We Meet Tumrada Kani Zangasana Atumli Foreigners Act of 1946 we atishuda Sajwa Jil Ligasangna Itumna Paniung by 2022 we Aina Haupokda 2023 Maroon Gajang Aina Danda documents Mabaila Manipur Ligazang Myanmarese Nationals Shagatum Hangjigoda Gatum Gada Tukui Haina Mashinji Chief Minister and Biren Singhna Maroon Gajang State Assembly Ligahangna SDBO Jingtam Ananth Kumarli Kapkathat Pingji Machut Kui Haira Ka investigation li Mohab Khano Khawai detail Mami Kashok na Chidale Maramji Ma Wansa Kahai SDBO Jingtam Anand Kumar we read laying ceremony li Security Advisor Kuldip Singh Nagahangna Kuldip Singh Nagahang Commando IRP Army Kala Assam Rifle Zangda Joint Camping Operations Zadale Ka Yona Pingli Machukui Rang Laka Aina Dangda Camping Operations SHIMRAY Siam Nahanga Security Advisor China Gahang Thaka SDBO Anandli Sagathat Pingji Machut Kuida Masangla Tukui Haura Gaji Han Leidale Morally suspension of operation we azingli later kale militants being we designated camps Masai hai kasabao sampangda militants being camp chili leiran kiwibang malay tu gaji kangahan lay haira IT pao atishuda ajahantang SDBO ananli kapkathat ochot jiwi aina security forces na operation kawali armed militants masampang lakma kala designated camps li aina dangda militants akala malay sa tuwa jidale SOO we azingli KNA kala UKLF we designated camps li gather akala malay sa tuwa jia ayang ator bung Madi Shikale Manipur Police Special Commando Dimna Di Yangnam Village Aina Di Monopai Village Levi Ka Achumbakashung Taran 21 Bara Commandos Lehai Sada State Police Commando Hanung Hawachi Ridala Jithada Armed militants leya kachi thailala bara commandos na bamkham hauda state force na operation mazadla hanga hai shokhaira da police commando na Imphal Times li hangajia ajahon changai na haupo ga hai operation chili security force na armed militants kiwibang matu khuirer thu kala tharibam li Assam Rifles chalakai na bamda leilaka kathada armed militants pingna Myanmar shong yamzang shaphau kachi khangahan lehaira Latluida Ajuik Madaya Baubing BMGSY Ot Saran Makasawi Wang Tangkhul Aze Katamnao Longna Shorgarli Hangmatin Haira and Samwi Indefinite Economic Blockade Aju Haupok Haura Ajuwi Pau Hiling Janghaira Pau Nganada Kalesai Gorale Kamahaya Zimishong Sarana